Kajala Megalaya Kalakam Shngan Minta Hadin bagi report baru kibla yoklum hakini kinre news ngi ki kedo bagi long negative lun. Karkum kajia thuro menteri rang ba benrap ke sarkar jela ba prestun tinsong tar hadu hne ke sengi kiladan hadu syajar shispa prapu arteli ki belong negative wala kidang ab ik result jong drip ho teli ki weipan. By a sample ban test ya kibriu laki donne em yo deu knyang jimpang kapoi menta hadu negasni siaja arspa sanpo sautuli siaja arspa sanpo sautuli bat karsot kamlayo bat kabalong negatif siaja sispa prapo arpeli siaja sispa prapo arpeli positif katway aktif iway laklan nangta karisol kabingidang up na kamenta bakanon oy sibit kamit na lasay kalong nrew po tali Hakaway pat ka khubor ba prestun ulong bana kadaw ka jingyap them gisyang ha Assam ba Arunachal nagaliang ka sarkar klapin sange syaban punpoy gisyang bamdo syakani ka jala kani ka jiya po Assam ba apo Arunachal na try play bahay kata hakabadiki hajar tuli ki bukisnya kiyak kagenja kani kala bende kagenja katugas kebengi ong mensua ka swine flu nasi tambah ia mentang empat menut ban ong ba kadi ka swine flu tambah kadi ka flu ya kata nakali yang kasorkar po Assam nang taharusya kila pa ka bantes udah ukjang Jepang ni yang lain ni pada banting aku akan percaya kemat jogi kan kapor kolomba kamut ban ong bengiran ban penting syaki pai ba no sok snong jo jela ka juni mereka berkuah ban ong kolomba ngi na kalian jong ka surga jela dan ba jong ka veterinary department nilai rai ia mentah kabamut nadu ka syai ka sni ngin nempat syak ya kitu kisnian kibanwan na ban wan supply hapo kejelam di kala juni bat ia kan ko andar ngila isu men dam tasika ia kan ko andar ngila isu dam tasika ba ngin sya syu sipo ba kini kisnian iban wan supply siapa begala ba ngin ailat bakadian nak radau ko andar ngila temik ka bangakwa ban ong kolong ba kipat baki dari penting maksmi namar ka transmission jong liuk yang katum ki expert na kalian betul ko mbak mundai ka transmit sya ka syaki human being dan lewat laktar mau pi lesi la dengan bam ya ke mungkin ki jadok ibadan kini ki flu di per kalaban kata kabaan kabangi ai ka advisory syaki pat ba nang snong jog jelaru kalomba haba pibam dosnya kabang usniang ubadai napok kejala lajong wala dai kena ubah napok kejala lajong dai pat banda syet bahak mudai banduna ya ka atusan light ho minute ban syet bahak nang ba kiknang jimpang badon hakisniang kan yak